ibagirire neza cyane. Igitabo cy'umugaragu w'Imana Daniyeli, igice cyaho ni icya 2, turasoma duhere ku murongo w'17 tuze kugeza ku wa 24. Haleluya. Mana yacu ishimwe. Roje Imana ishimwe. Imana ishimwe abarokore. Oya Imana ni ishimwe. Data himbazwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Te pere for the time. Nonda kumva nyiringabo. Turasoma igitabo cya Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 17. Umurongo wa 17. Umutwe w'amajambo uvuze ngo Imana abantu hari abatishakisha muri Bibiliya. Mu rupapuro rwa 961 isezerano rya kera. Gende ndabona hano inosa ari muri shyashya. Wageze mu rya kera. Daniyeli igice ni cya 2 umurongo wa 17. Umutwe w'amajambo uvuze ngo Imana imenyesha Daniyeli izo nzozi. Imana imenyesha Roje izo nzozi. Amen. Ariko urajya kwa Daniyeli gukora iki? Imana imenyesha Roje inzozi. Iki? Inzozi. Aho niho shaka. Nuko Daniyeli aja iwe. Nuko Roje agiwe. Abimenyesha bagenzi biwe. Abwira bagenzi be. Hananiya na Mishayeli na Azariya. Yego. Kugira ngo basabe Imana yo mu ijuru. Kugira ngo basabe Imana yo mu ijuru. Ibagirire imbabazi. Ibagirire iki? Imbabazi. Ibamenyesha ayo mabanga. Ibamenyesha ayo mabanga ndumva biro biraza. Kugira ngo boje na bagenzi biwe. Yego. Nibagesezanywe. Kugira ngo roje na bagenzi biwe. Nibagesezanywe. N'abandi banyabwenge b'i Babuloni. Ko abantu baro barabyumva. Kugira ngo dewe murenzi sinitanwe n'abita abanyabwenge kubera byabatanze. Ariko niwo mukiri. Haleluya. Amen. Ariko uza abanyabwenge covid yanise. Yes. Ariko iri jambo ryaje hejuru y'ubuzima bwawe. Haleluya. Kugira ngo utagegesa mwata. Utaranduranwa. Abadogita baciyeho. Abanyamategeko yarabari. Abagwiza tungira kera. Abanyacyubahiro iryaho. Ariko abantu Imana yarinze bagire gutabera. Ariko ngira mbaze ikintu kimwe. Covid ntiyatangiye muri Afrika mu kwezi kwa 3. N'umuntu wa mbere yabonetse muri Afrika. Hari mu kwezi kwa kangahe? Umwaka ugize gute? Munyibutse rero kubera mbafise byinshi. Burya muri eglise wacu hari uko yahageze. Ariko abantu birinze bavuga. Kuba tumaze umwaka ntawe malaria yapfuye, ntawe sida ihitanye, kandi barimo ntawe igituntu kiriye, ntawe mugiga yishe, nta covid. Ibi byonyine byagakwiye kubwira Imana ngo Mana turagushimiye kuba tumaze umwaka nta gafuni gahambi wacu gahari, izina ry'Imana rigira gute. Abantu ntabwo bariho barabyumva. Ngira umwegeranya ngo byari bishoboka ko ari wowe usa. Byari bishoboka ko ari wowe usa. Ariko Imana yagize gute? Yaranire dotire yabyigije kure y'amaso yawe. Umwaka turawukwize. Burya kibari igitangaza kivuye kuwiteka. Abapfuye n'abaguye mu byaha kandi Yesu aracitaye ngo bababare. Ariko uri ku mpande bye byararangiye. Bwira uwo mwegeranye ngo ndumva afashijwe. Yego. Nuko Daniyeli ahishurirwa ayo mabanga. Avyerekwa nko mu nzozi mw'ijoro. Maze Daniyeli atazira Imana yo mw'ijoro. Agira gute? Tazira Imana yo mw'ijoro. Daniyeli aravuga ati izina ry'Imana nirihimbazwe bitazoshira. Izina ry'Imana nirihimbazwe ibihe bitazoshira. Kuko ubwenge n'ubushobozi ari byayo. Kuko ubwenge n'ubushobozi ari byayo. Niyo ikuranya imyanya. Igira gute rase? Niyo ikuranya imyanya n'ibihe. Igira gute? Niyo ikuranya imyanya n'ibihe. Saba wicaye. Roza wicaye. Hindura umwanya wari wicayeho.
yicayeho abwira Imana ngo hindura umwanya, hindura iki, bwira Imana ngo hindura umwanya, bwira Imana iguhindurira umwanya, topere foke ceremonia, bwira Imana ngo hindura umwanya, ni wowe uhindura umwanya n'ibihe. Niyo ihindura imyanya n'ibihe, baburetse gatoroshe n'ibihe. reba ku ntebe wajyaga wicaraho, niba wari wicaye ku y'ubushomeri jya kwicara ku y'akazi, niba wari wicaye ku kazi wicara ku y'ubushefu, niba wari wicaye ku yo kudandaza jya mu bafurunisa, jya mu Imana niyo ihindura imyanya ndetse igahindura n'ibihe, niryo jambo ririmo rose igiye guhindura imyanya, ndetse Imana igiye guhindura imyanya. Haleluya! Niyo ihindura imyanya n'ibihe, niyo iha abanyabwenge ubwenge, Ni abanyabwenge ubwenge n'abakerebutse, abagize guteroshe, abakerebutse ikabaha kumenya. abagize guteroshe, abakerebutse ababangutse. bwira uwo mwicara muri minisiteri urimo, korera Imana ikintu kimwe, kerebuka, kiragutarika, umva impamvu ahantu uhagaze Imana ije guca urubanza. Amen. Narivuze ngo ahantu uhagaze Imana ije guca urubanza. Aya magambo naraye nyahawe mbona abantu bose batunguye mu buzi bakora. Imana irambwira ngo igiye gufata abanyakuri ibicaze mu myanya ikomeye. Ifata karimano, igiye gufata bizigirwa ibashyira hejuru. Iriya sangoro dota miniya sibinifo, igihe wamaze urenganywa, igihe bakoraga inama yo kuguhitana, igihe niyo ihishura iby'amabanga, niyo igira gute, niyo ihishura iby'amabanga y'iyo bihera, iyo bitangurira yose. Abantu bakoraga batazi amabanga. Wanyumvise? Abakugambaniye ntiwigize umenya iyo babikoreye, inama zo kuguhitana ntiwamenye iyo zakoreye, ariko data wo mu ijuru yahamenye. Bwira uwo mwegeranye ngo yahamenye. Data wo mu ijuru yahagize gute, icyago cyawe iyo data wo mu ijuru yagize gute, yahamenye. Agiye kure dopi evorene niyo izi ibiri mu mwiza, niyo izibiriye mu mwiza, uzateye imbere ni abamarayika b'umwiza bitambitse ubuzima bwawe. None itangazo rihari, Imana yabamenye iyo binyegeshe. Imana yamenye iyo binyegeshe, ibyawe yamenye iyo byabohewe, ibyawe yamenye iyo byafungiwe. Wararondeye biranga, ariko igihe kirageze ngo bikunde. Baburekomeye tuzabona, ariko igihe kirageze ngo bivemo. Somesha. Niyo izi ibiri mu mwiza, kandi umuco ubana nayo. Iki? Umuco ubana nayo. Ariko abantu bumva umuco bamvugire ngo amina. Babikoze binyegeje, ariko ndumva Imana igiye gukora ibyawe ahabona. Babikoreye mu mwiza,
ndagukengurukiye yego ndaguhimbaza mana uzamura amaboko yawe dusomere ijambo amaboko ari hejuru ndagukengurukiye subiramo ndagukengurukiye subiramo cyane ndagukengurukiye cyane ndagukengurukiye ndaguhimbaza ibasa ndaguhimbaza ibasa wowe mana y'abasogokuruza wampaye ubwenge n'ubushobozi umenyesheje ibyo twagusabye haleluya umenyesheje ibyo twagusabye oya umenyesheje abantu bari umenyesheje ibyo twagusabye kuko tumenyesheje ibyo umwami agomba ibyo umwami agomba samura amaboko bari n'ibyitubiri aragushekera tepere fodege zeminifo iby'umwami agomba byamenyekanye samura amaboko abantu bicaye mu ntiza amaguru yanyu muyahagararemo tepere fodeke boniya sam zomini fodeke mando desimini forgere taya mandore dotayina mbonye hariho dayimoni zirenga amajana 6 zihunze mini asambore gere totemenia mbonye umuntu afite ububabare mu ndimani bukiza nona biyasire dotaya mandore gere mbonye umuntu yari afite ibintu bimurya ku bitugu bimurekura niyasire dotayina seminifo niho ndabona abantu bahana mu ntoki Imana irambwira ngo ibahaye gutangira bundi busasa zamura amaboko dusengane Imana repere sera dotaye ndasenga imbaraga z'abarozi kuko Imana iduhaye ububasha bwo gukandagira imbaraga z'umwiza ndategeka amasimu abadayimoni basinze ubuzima bwawe kugira ngo uyu mwanya bakurekure mu izina rya Yesu ndamagara umuriro muri iri teraniro 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 niyo ndumva dayimoni zitangiye kujugumira niyo ndabona zitangiye kujugumira niyo ndabona imizi
dusengane Imana n'abashyitsi bacu tubaha intashyo muzaturamukirize aho baje muva mu matorero yanyu. Reka tubyaguruke dusengane Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana ya Isiraheli na Isaka na Yakobo, Mana y'imbaraga n'ububasha n'ubushobozi, turagushimiye ko watanguranye natwe kuva dutangura dushitse kuri iyi saha yo gusoza dusubira mu mihana. Ujyane na buri muntu wese, tutegura imitego y'abatezi kandi ushizeho kutwigisha no kumenya ijambo ryawe. Umuntu wese wabaye imbere yawe umugisha, turagushimiye ku byo wakoze n'ibyo uzakora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.